Prosvitni robotniki, školjare i direktorka školi Petro Kuzmjak privitali nješka ministra prosviti Mladena Šarčeviča, kotri hvaril, že keresturska škola moderna, čista i bar skrašnjevi patra. On naščiveli hodzinu matematiki pri profesorki Nataliji Budinski, na kotre i školjare prezentovali svoje roboti zoz robotiki. Na aktivu direktoroh školoh zoz opštini, kotri otrimani u Kuli, predstavena škola u rusim keresture jak jedinstvena na Švece, u kotri nastava po ruski. Tiž bešedovane i o naprijamu turistični tehničar, kotri istnuje u gimnaziji. Tu sme veľa bešedovali o praksi, jak by še mohla praksa robiť, jak by še mohlo napraviť jednu zajednicu školjároch ekonomsku, gde by še nedostávalo penježi za tu robotu, ale voucheri i toti voucheri bi hasnovali školjare kad bi išli na drugi manifestaciji po drugih školoh po opštini. Znači, oni bi zarabjali, učeli bi še robotnim navikom robic, njeljem učic svojim perštvenstveno školjarom zadatog učic, ale i robic i zarabjac. Zoz ministrom bešedovane i opravjanju za krica na školi kotre u podlim stanu, a nje opravjane je išće od 1977. roku kad bi budovana škola. Zato ti na meni buze potrebne vece jak 13 milioni dinari. Ministar Šarčević varel, že u najhodzacim periodze budu planovani sredstva za toti roboti.